Aga gabire nigarugo mu district zona eziri mu Rwenzori kandi gabire gari aga secondary hamwe na primary. Abazire hona nabwe batungirwa akakumu ku bantu babaremwe okukirizayo okwongeza omuzego bushobankuzo mu ihanga obwe bari kuguteka nombana babo. Era dusubira amashomero 10 bajya kubera Kampala era finals zibere mu parliament ya Uganda abana bafuna omukisa no kubaganya ebirowoozo n'abakababwe aba parliament mu nsonga yo kuli bw'embuzi. Omuganda makuru district kazi wa Shema yashaba abasiramu okwenyigiro mu kushomesa abana b'abedini bakiri bato okwenda ngu batija kurigira mwabo. Ebi bibireho aha mukoro gw'abana ababire niboreka entaranta mu kushoma Quran empakezi zisharirwa munju nkamekana madina ahiba bandizo kubuzibwa ahifuzu ahiba abantu bashomera bari kuyaha mutwe ahibukwatirine no kuzika. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. District kadhi wa Shema Sheikh Majidu wahika mukorogu yasima bakabwe secondary school kandi yashabangu ekikorwa eki kikorwa mu mashomero obwo ari kushaba abazire mbasa kwegera arkabohe mwaba mwaba mutaka kitandikire aba bariyomba kikora mu cyongere mu amani. Kiba kirungi nnyo omwana okusoma Quran obeddiini ye ng'akyali muto kuba kimuteekamu empisa zagenda okukula nazo zimuyambeko okukola emirimu emirungi nga gimugasa nga ye omwana nga gigasa abazadde be. Amakuru aga gashaka Jonathan Singwire hamwe na Sheikh Abdulatif.